Halungil tutaw Nancy, kadamran ng tangat. Another happy Monday morning. Emlo sabi elang kalmal tugubet sul okya karigit. Wilbur Olu Williams. May panggetar al tutaw material ko ko bang gamame omes at yang mal program diak kim report ta news mal ubay mo sa politics agibay mal di sa Tekoi Ureor. Mang welcome to DOTAUT. Agim uomo maldi oiwia imol verse Rabbi Bilyal taptikan ngira John 15 verse 7. Say if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ang kali Jesus sa ay sulmerkit wase sel nga kaya nga kami matikinga kamolap and sabi ulo lingi tayo rohul so mi mom dasur out of swiw ang sabi el makatmok kalgiriw wala long at adu el merata matargid mong wase yaiga nga rohul di torun mora klap kalela Dios may kelurere tal toru la metto tartel sabi irar atal mesa wase kita open kel ay ano sa la Dios ako pange Nancy amkara ako maaliti al ada kita ma maralong ilang mo sa rakrem si wase o katong interview ra Olu ako wase makoronda sa mo wase ngal show pai ma expertise ra Olu agim ko ra mo subil el tutaw maralong ilang mo lang don't have talent. Nindiya for the name. Why can bolo can am Bible wise Olu kam ko ra wise kita wasing sel life Africa o milkara mo tirtia kita nits excuse me. Mal masaw lam lepang kamam. Okay, mal masaw le Nancy, masaw le Ayin. Clara Wilbur Williams sa nga ang modal nga kalwang si Olu. Lokoro Rai Mali, Rasko Emily, Gemina School Ureor, Skura sa Palau. Raskura ang rigil. Umre ka ang rigil, kura Dr. Gibel Palau del Milil. Para lihat lari sel jal program raja ko. I see. Makta tidak lupa di menit albar itu pasti ke pemerintah. Sir man MCC el program Oh, it was good. Still good. Yeah. Al program. Yang mal tilo para school man yang mila kuida kan. I see. Siapa cap ko itu masar dit mo ko na mo ko malumira school. Hindi sige del 2000 ko matak ko. Dilo pa mara school sige dak milin to asentiak mo pamara chap ko. Makplol lo malmia chap ko. Emlania program le start ngin rachap ko sebe mombre ke tharara wani college. Tidak taram ne hotel buy Palau actually gimne terong Kami lambos beral boy ang liar one over Edwin ang play. Kita hindi lakal mo. Di gibong ang kaya kalbiga mal kora no misra ang angal di lagi mo sing. Mesal maral makteral kan min sing ding no dia kaldulen mamral. Akpay limang bil. Tim lokal ta. Kalta marwigra saibal. Saibal. Dimbra katwa mo sa bisi legim la. Sila ora arroyo. Yagim la. Sa Hawaii? Yeah, nga Hawaii nga. Nga ra. Sige dilgi blongil. Nga yuta. Kamra yuta. Ang dasura. Honolulu. Dia ka na Honolulu. Sige dang maringi sige del program mo. I see. Arite la yuta. Ay magibay tigel ko yung tilakan mo nga bay. Mli nga kamlol.
di kita meral kamo homesick ile. Ega mo nget ya sel salt lay. I see. Se merak lo lay ka nga kadigat ba. Yang mo dilo se klu nga lo mes ngeng. Meron ng ocean. Yeah, yutan tiya kalbaludi rar hormones. Yeah. Oh, imti ako umalimil tiya ka nga rasel laklabs. Ay se man le strict. Oy. Di al se edel morang idil sto nga ararom nga ni digger store opo ngi. I see. O makmor segi te momrek der belaw. Dik mal paingal tangat narse apply makmeng los mo global. Oh, yang bara. Remember ako. Makme seguida pitrasunya mangge wala parang. I see. Kam lesson ito recent time eh. Yeah. Oh, he is a mal hardworking guy. President Rasenet I see. May. Oo. Seguida me start talo yun. Ano daw tutulibang mo ra? Nga para training al silubi ra seguidor para yuta para influencer awaya, let's say at all time. Seguida po nga kura dim leso ka business. Tim lol lek gibora chap kura pi mo ngin dire kale ege nga choice siguro sing na so mo ri. Leso ka business. Dinim la ka opening magim akmlara aksulik nara armory kora Automotive. Wala Yeah. mekyan. I see. Dinim let talgibel time may morning opening mo. Okay. Tidak sila gibong may gidile ko. Kanya ang Felix San Francisco Ora, Utah. hindi akara Chapcor. Chapcor, yeah. Okay. Felix San Francisco Hera Louis yang Marseille Solomon King Podra Lahobong Solomon. Hubert Tragibo Ang Hubert. I see. Ela ka mlara yuta emerbela Ureor olbil. Ngara ko ramle osinge mara ko pela or sige tal time. Kaswa ba business hindi amlete alla ko ti kay kitul ko ram Ureor. Kala Ureor ngara ko ramle osinge mel. Kirel bela ol. Ra ko ka opportunities te alla. Te alla ko mal sige dang malwadi dum niya computer. I see. Koramil suba wa basic ra computer masel na mi ro sa kamla. I see. Ang patrol club. Wala. see. O seguida me ya me wasak musika udore pai seguida ko ngal irasibo. I see. Game le tama kanang level anti nga game le senator sel time. Malmara. Ako ko korosi ga udore nga pai siapa memem Ma-apply. makle siapa udore lo mangelak korawa ka compilare ordo I see. bukati kung din nga school I see. Interesting job. It's compiling. Hindi si time yung malwara. Hindi ko mal exciting din ko mal palatik sa sige time ako mal. Yeah. Meron le oversell time. Ete alra to ra business adim la kalsal amol. Tamle makasaya take a risk kasi. Sige din dir ka kerwa ba esra Paules. Nung Peterstal. Peterstal. Merpo kita ko ramas akta. Oo, especially o magkakadil at ako sa kahalit at ang aureret Makmal ako manlo ng tanga tilek mal wasak tidak kan lulun tidak mal tidak kan lepok kotel mauro yang mandi ke senator talbang. I say Talbang Louis. Mal lumila memory ni rupa kali sel kapsul ni seng mal di malong ok sel marang klen na damber mangrara titigo de mga Mga natin na milso. Milso ba daw era do pul presenta por Di alsal mga dadun di sel talong o dadun.
Egal session sa kami, egal, ang amral to ka, egal dire kurang so, sa sige time, tamral, more may kursar, work lang mo, tayo mga, hindi tamral smoothie. Smoothie about brown. Mela sa sige, kamlar olpil telara. Kamlar olpil. Ang katete. Warak. Oh, wow. Makablo retire. Hindi ako nakita, ako resign. 24 years. Akti dia kan. Ako kung mo diak book edge, diak edge. Yeah. Wise. There comes a time. Oh, there's a time. Teman bila ko wasa mutang. Buka adara. Pension kasi mutang kasi diwani dia ko sige niyo. Actually nga kamal mangin mo 60 mo. Wise. Oo. Oo. Kaya kang mela sir kakura 24 years sa kamangat. Mong ngari nga kura ko pula inspire ka lo sa hale by cook chance at chapter. Why say? And then you got married. Wise. Yeah, you said tell us about that one. And because of that, Ang way say, kung nasa kung nobida. Oh, ako Ureor na-start na 87. Mon mitra ang kalpire lang. I see. I think 89 ako tas mas minara naman I see. I see. In Mora school. O kulilit mo school. I mean gal bigam Mora I see, school. I see. Ay, yeah. Akman remember sa time lang lilutam ran Mora Law School. Marko nga kakukumleleng talakam losme, kaya makauban Mora Huriping. Ang kali epilungal subda heroes waseng. Kukumlamen kan ngalgala ungkol ngil heroes was kay lamran Mora Law School moran me mo lang sa nga kal Ureor. Makuklam ako bang gala heroes Ureor. Ako lubang gala taman. Kay tal intern na ngira 17. Maran Mora College may ako mabanggala ang koringi. Mga tira kal akman no mga family very well, magtikarong kartin. O mong Mora school sa ilan na hindi. Nakamlo visit, yak mo visit and apples. All decide nga sa ila. Sa ila ako ka Mora school tiyal ka ngarak campus mo. Ngangihiruk Mora clear couple. Bayak payu ako Ureor talibal time. After one year ako so bitra residency no apply Mora college and ngali Quran. Di community college and 45 minutes from where. Kung lang tele ngaran sello sisil school lang nga heroes. Das say lang law school. Lapis or Single State. SML well known law school. Mela ko tela years ang nila sel kami lang dimle 1 year. Das 1 year na. Hindi ko dimle, ko di diploma. Certificate malum. Very good. Mga school yang nga Ureor di ko mga school. Ito arang may sige dal ngari mga ngarak sige dal campus nga ni Mora driver. Oo. May kaya ba ke awri say. And then you came back. Oo, sir o me ka molestat tiel wal hobby as well as your business. At sa status Matiungin. Wala ngaram na inspire ka
How did you get started? And because I think it's a tremendous destiny, if you want to call it. It's Mal hidden talent sa ringin timla ka. We all have our destinies and our talents. Moise. So it just needs to be nurtured and Supported. yeah. I say. So, kamkara o say, how did you start and what prompted you and Talungin. yeah. Actually, nansi ka mairi na at talent trida start ra ulin ning dia ka pick dia ka kora mata swil ka la ko adiri ka. Marang. Dia ka bo tebe la do swed mo. Lenga ka diri ka lak team lege kare. Ya dala ka diri ka lesson say. Moise. Olong mo ro nga kaleng. Tial mo pu ro nga kali. Fishing, RCBC. Oh, how nice! Yes. Mang sige da kung dasyak le start ringi dinggo I didn't take it seriously. It was inside hindi ka wala. Ya gukmon mo tegi del gukmo como klo e gukmo ror ya gite lo rao di maram. Baby lenda katte me actually nga kabay sige da nga high school ak ni class artist nga niya Yeah. I see. Hindi actually till lately ak na start ra 2019. Oh, okay. Sige Oh, that is Pero opo mo ka tira kamla open restaurant arakaw. Kami ko tira closers. Pausers. Remember ka mal tiyo makalalmel masay kaya say magi to dar PNCC ramurton mo actually by magi maalay kanya message sesam ne kotel oy invest all shares ding mal bring la atrases I say mal matter tiga gidel adra mo dal bulun ngar bela le tumral bal gidel mo duan sep edel mular ada belang ding mal gidel mo duan maring Ureor Nangyaya, di ka tambatura yasay mo. I say Pero di baturat yo kang right mamsay mga rang. Siya tambatura nila, magsedal di wais. Bigyan yasay bek puta mga kawas. lakpay tiyak tiyak lol koringin kalmas el akmal dimlal mayel sausat mayel guptan uler ano sausat marnya bawai tu marangkay yung pura yakat san maring lo mo require ka na kalsil sa mga tanto ayas And then it gives us fruits every lalo ko nan sinan to wa yasa ini no spray. Hindi ka tira kalman le rasmi arang ko sir mo pulo mo raser san mon ma-open rasto mo rases mon mong tangan yar anting kaya pa open ra store man sel belum maklol bulura imili mong karo ida why say kasi dia kalak mo Nila gusto Oh. Hanggang lang, mom and pop sa store tegi dal starting many many years. Start mom and pop para 2005. Wow. Makatakotang. That's a long time ago. Okay. And then, in Group More 2019, ako maawas yung maraming at mem. Sige in lanya tegi parang ako penanggal adala kal Bangladesh. I see. Murura sales I see. omes rasto. I see. Hindi tiagi del boring itiarak. Pandemic. Pandemic mira ra ngam obligation ng boring tiagi del rak. Bandi Lockdown na ro. I see. Yeah. Sige yak mo full time. Hindi na gusto ang maringling. Hindi sa tutaw. Ikirim din nga ringin nga na sa store, swero mga kamanguan, klergoli. Ngangin mo kasi.
dia kalakaren ti luasen guk maltelang al okya kal metumer sils. Matira kal luul taraw ule nan sim badang swadalon nga seor kita atal bela. El kato ais el murabuay mang luasen gataan ya sto ang ring yang rakas kalelay mali. Le sel bay bota ka ais ra talong let. Era ata ay ka advertise ay kan el cook shop era atal bela. Aruk nga rin nga, rumakal ng mararara, leto matangil wase, asto ang olo nga ragir, mahalagi bom sto, bagi ko. Maka mo ay so set tiyal sto ang malakas kalelay, bali ka. O yung nga klel tiyal sto. Asto ang ngara dalawang lela tulbulu, ngara dalawang lela amiyang alam ba madorm. Yung akamlokuro ram dorm. Always yang madorm dito sendiak tilang amiyang. Hindi ko pira noro ram dorm maklo di madorm di ngara wasil porter ma. Yak tidak start ring hindi dia liga kita di mamet papa ya. Ngari nga nga opja ko ngari nga mak siya. Sige Mak sige ako na start yung trigal basic at sume ma soap ma aso sa masa trigal basic so those pe actually say agagi dia ora basic black start seguida al porni tiagi del pandemic nga kamal masya tiadi del mal dia buka mosmar kwase abang ngade halam ngari nga atakal bang ngades mo bisa iga nga kawmulun ni Gigi dalo ko nan silvas. Albevi yang maral dinga kalta mau tino. Oh yeah, I remember those. Wa feel was hindi awkyak elolia saen. Albak ite. I see. Oh. Ya buk mom lol bel nga kadim. I see. Ano ba la time ang ramo nat kama kernal pwede dikmedala pas baseball. Sige nang smi abrilio ayurang plilium madama kasi close sa orang mayaki magi sala kadipos magi et mal mura it's a strong is not that easy. It is easy and it's not. Oh, self commitment talbe ang aring so mil morning mo mesayak you. Ya mo ko kadawa se Ulgo sa pedal dim ide wat ya kidal kwa kaya klaram dala tuala. Mang ada di mer lot mangya sense mergo tunu se los per. Ulgo sa edal wise. Unfortunately, kadang lul atal jakal sub edal trastaro. Imbra yelo ko nan sibra actually mlanya star hon tol gunung garum aklam na elementary. Kemudian di mall, di bus ada belakang di mall ada udah deh mau sel malah. But those days are kind. It would be nice om ko mang sabayatan maral mutin martil ay kita dulul ako maral trust mang. Maelang. Mawatlet me to painting at di. Sige naman kasi nga stong yung kaya makora. Kasi kahalak mo ko amdas wasi akpay wasi dia ka malbato ka adara ita bori makmatitul malas madul walus hindi malas ding maral advance lulu adara elang aktim lara malas kuliah kara makarado art sila acrylic acrylic and canvas kuha di kita mala subli kara internet. Ako talamat kami olul waisel sa iul ngaring isel vision art ekom korati kami ul somehow ekom translate the tenart talmiun mura canvas lang ang akamaltiak maturay kay kita cook artistic o masi mga ramong. It's a real gift. And talking about being an artist, hindi na nga elementary school mo high school nga rin kaya maduul diyo nga. Ara ko plekman ng plus gara. Pero kung kukti wise
Oh, it's a real gift. Oh. Yeah. You know, it's something di ang realize ni. Yung kontim lang lang kita sensei, talaga wasi ko kange mo sobra 1, 2, 3. Selta mantim lang to tingil wasi ka din kal mosyo bay. Well, inspiring. Mo make a change in the future. Why say? Gidal artista ko teatro dong Michel Saida adal titu mo kasi ngaramang kamal ngaramang okay mal wasi kamarali aku kaya you know it's in beote teatro dong dia translate ni mangrani mulus ma hindi ako kasi dia kang amran ka talent nga ma sen karakao akora tiolingito se hala ka dubay ko nga commercial break the lutal الماء the expander تاجي ديال لون السنجة makadrop luwatan me Nancy maka hukka me pato me setial expertise ng galolo. Yang wise. Ngari nga ko am leungil karimil kirela inspiration makapo ngi hukka ngilo wise. Kuto ko la mutung sel bikini oru mga school kadiscribble. Yeah. Mong messenger wase ikaw wala mong malupit parent sa kawlase. Ikaw hindi ako cook mo, era 1, 2, 3, malupi kang malusang lang ito art at yan. Tinanong ko lang. Yeah. Sa ikinal talent, ako mong katamlay ko na away ringi kita at lang maatil. Kato ko na encourage ringi. Kam ko na ko sa ikin, ko na wise was from then on, kapal ramla inspire ka beside those early years, mo start paint on canvas. Yeah. Art sa di miyagare marisa seguida ukme di mle inspire nga kara mga katyalbay nga me tegi the cassette tegi the recently like 2019 tegi dara kora ngari nga lockdown ra rutul ada COVID ma di ngaras to ang di mengira okya ka yang seguida ko am diga kasi mula ngari nga ako kusbegruli bisay dara di ng idol ma diligal makadiligal malso ka kora mo iwa history Palau. Siya diligal warrior ayagigal gulo ka Kramers. Yak mo yun. Ese gini nga kama kora picture you know like wow yamal ba to kami story niya. Yes. A true story. To ka story actually diligal di karadan mangepit yang I'm surprised sila pura museum masita story ang natin yang makase como muy vai liga Kramers lang magtok story. Yes. Kita rato belang mal. Yes. History dikit. Well, inspiring words. But di masa we all know story ra maduri ta. You know like ang amalis mahal to ka story rabulu tamlar ke kakir rangal badu emran mam kamar ke tang
Wara telo mes tiali tiali le pasit yang durita. Yeah, but it's different. Yeah. It's a story di waigan mo say. The source is there. Ya mal mle dia kan mal lahuk tiulu at sedim lak pada sweetil al. Yang gal tati. Oh, Ya meron tul ora mai yang ay mo ngasi. Amal help pa imla siya story. Picture we can do 1,000 word for a picture. Why say? Sebab misang o set yang story na nanti selbalnya story ni. Ya ada sele sang mal. Ya kung sa dili kan dili lima lumakmol. Los pero tra ya masih dengan story ni. Makamal no marartil lang. O marartil lang yung olum lang nga okay ka nga kalukti mo rabla kalubus lula reata. O reata mo leto giril kiat sa flight tumol marari itabori gerel itabori email mas askoki e mo nge realize mo sa tigalo ngel waser matuk email was sab emel esen ang wasya singaringi sab emel mo sige story tiang makuk mora museum mak mga sangrapiel lo sige story lang maral tokoy kamil artist you have it in your head matel story o mo tangali din sa igit ya kuklongoy barinya way ka mamdagim artist ang way ya o so del mo kamangan mo treasure matel value tel art Umelang ang ati di sige rockstar. Yak mula ngetak pura PPR. Nice. Yak pa yun ng gitu pura hotel. Yak mo yak tidak mo makas kenon sige kasi ngaluwa mo ra sa iglesia kasi may atri makas ya open mo traw. E vai di kan hemlo mo traw to mo You kira. Ya, mo ani tegi del pandemic to hace erem sel lutri boring okya. Oh. Nga ba tegi del la kumla museum memory tegi del El program mal del program ra ay lo. Oo. Ako mal mo ngiti ya kan. Malungin. Leng aygal moru lel art elangin dia kadil kita atar bela or atar ay krel bela kita bela amla mo part tial global economy moringa te al guk sabel aygal art gol angaringa email gaw to makarang olingit luasit sa ilmar o balwa tamral to mesengil moru moringa kita te aliar atar pay credit card atar lubet PayPal month ate alla of sales unlimited. Our price is very good. Reasonable. Yeah, very good. Mategi de guk larur nya ID na algora interview gide. Kaya nansi amal di legal promoter kita lokal. Oh, I can see if that tell you na 1,000 more seller and they said el atya selubalomo el eringi dati MC el albuila. Kadam la akakut moklang la mo telal episode settore li sub il chu solo rai like al el rangaringal amo ko le repeats may gigil gora ko commercial sa metwa pata aswa tarang legal bela al bolomes el sa kami our entrepreneurs el other bela el full inspired. Well, sorry, bro, like I get a toko na rin. Yes. Kamkar o ay sa sila tangara showcase sa Malaysia, ay kan mula ko kotrulem la. Ay hindi na man nung ilarang ma'am, no, sa kamila take time, o close sa store ka, may makatang okal sa halsin, sa labang kama. Ya man le Wilson program man bedeli. Aktil wasil mo like quarterly ngani korang. Til ay oo. Even malbol like American sel baby like makatol was yung farmers market. Di actually sel obong every weekend. Yang nga rin ako ko kita ratalyang, marmurula otruli ratalyang, makakal, mapet patingin ra imol basyo. I really love most of it.
Tigalun ko na ase mariin mongil ka tamal ko rafka special. Makamal ko ramong yung maluksit sel. Tablar ag sa laming sa. Ako na yung wasang loss of MLMA, kamla devos. Limlak. Yung lab partnership at Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment, Palau Chamber of Commerce, PVA, Palau Visitors Authority. Tidak kan lari nga pira, show support the partnership. Malgire. May faway alulumu el profile marula Ureor. Kamama ko ka ol nga sir tirgal creativepreneurs or olul artist. May kiwasin di akong may potadar kaya takay nga sew. Mandiwa pora night market hindi ko. Claro, music. Ang tinakang na rin nga, there's talga lalulel, tangarang klalurular wa Roberta. Katur sige dal aming si omes sa Wow. Pati nga na yay dal craft o maad. Yeah. May kalot rule ng team longil? Ya, mandim longil ay akpay ko kasi ya lele pola kal motraw. Alu mandim lembre dal motraw. Mandim no mal lembre dal motraw maupay ka oraw ka maral bisita yan biga. That is so interesting. Tirigalun maara, otro le makpari ang suaseng mixture nga para tomar other pela. Pay bimlet, ay gemles, sevenal utraw. Bay adimlet tu adrang bar de bay local. Mesay. Semal mong ilarmut sil terang sise Nancy. Waseng kita local support ra local. Artist arun ak nga ka plool di mga rot aring ira Palau Chamber of Commerce mase pomolay kay gidil rule made in Palau artist mola palom si ay kal hotel kami uma restaurant kami lesa level 2 ar visitors ang hotel mo ngilaran dir di way sel to may sabulu sel gukpang an samel mes ay gel gukko lorura sel I see. Hindi ka ito pang nagukto mes sa lorura. Ako po Texas and kid. Oy. Ito mes ay gel made in Palau. And you're kawal ako til other belang on campus. As far as I know. Me too. As far as I know, hindi na kalirati sa. Ako lames sa painting ra gimons. Nga ra papier. On paper. Beautiful paintings. Beautiful paintings and dimla kal acrylic and cook. What alulus pa man dia kal shiny. It's like Grandma Moses if you say beautiful morality pick the occasion or Palau. Different but this being on canvas, being light, being of right price, and then with a story in the bag is totally very my perfect gift. Yeah, it's a perfect gift. I love them. I would like to have them in the small rooms. Auntie. Elaway kita ko accommodations. Meta tomaraway kay kita lomsi ay room margita. Ngani nga castle me hook mes wasim lang sorry lo. Dia kan nga kamera ngani nga castle local was. Maliwa kasi Kuya Nancy kasi Nancy medika bebili ko di cruise price ring. Yes. Mola na 10% lang musuhan promote. That's another thing. I'm sure opera western malal sorin malalang naniata time ngal Salvador ay wasang birula jewelries. Manle okya kada adara WCCC. Yeah. And tirgim I'm sure malsori da local made. Lang di kaldo ulan tumambala tarap lun me otraw critical kita ada pela ko di mes kora mo otit. Kora am ngel wasage di kaldo pela. I see. Di kalsal mo tatsay gay. Di okmot mes ay ka kit. Even small or large canvas that sa emermul
Yeah. Makadira kan malo marang ra networking. Ang kotal dia ka totang tarira adal me cross ra patar kide. Mawait ti gid guk nga al sila to Ureor mo kora pasien makadir ka man basaw lu ang guk kora pasien sila mer ate togel waset taang. Yeah. Melang guk okyak aku connect terius. Halak pas ka ang war olu. Guk ko laringi. Ang guk maamit ringi ang kal okyak aku mlara ayutal me mangguk yang akan la skura yuta. Betul ko alara tara. Aku network. Yes. Ang ako order tar summer camp. Makom ko say give a trickle effect. Hindi maral kira lo mo alarikit other way now. Mo kaya sa say. You have the feelings. Word of mouth. Nung tira already, ito kasi, also ko ma-arter niya nga rato, Ureor, nga ka-trust ringi. Immediately, ta-trust. Hindi kayo kita, really personal referral and networking. Somal mesa, umabilidad air conditioner bela. And somal kung mesa oy kayo. Hindi ka carved storyboard, hindi ka storyboard, canvas. I'm quite amazed canvas like this. Malkora unique. It's the lightness in itself, like you said, unique. Yeah. Ang bayato ang travel. Bayato ang gives. Maramla inspire ka gukmal dimlo choose ra. Or say, halabay puro canvas instead of itabori. Ako naman sa rin ilwas, ang malot to kaya itabori. I wanna do something different. Sige da, ko siya di mo ra YouTube, makalagus pa ako hindi. Leo already madulaw at kasi karam maktimang yung mag-active na kasi hindi naman ako start. Irene. Sila bela wasin to protect Simla Ureor. Copyright. Malo Ureor ngaringila melang ya saya taraman gukngar alam ka mamal atara asyobay ulang sir tirkay kita creativepreneurs. Moringi kay kita lutong cooperative tir. Marokong ya tama tartir agi malas kamamar atra museum marwa maket agi lil asya mabiel mar olbi lolingi talo se memo aral from 200 timo 40. Malsara mal ditay kim rula application sa tiro rokoy. Elbol ba ta aral. Masel dangal mura obisra Register of Corporations and AG. El polome sa dulo sang ka other Palau kagita Ureor tiya guk Wilbur Olu Williams tiya kita ku kora logo ngi ngaray kel signature ngi ray kel ku Ureor lero ku after kami ang ngaring isel kora signature kami emro ko nga sel bastari ang Lord President tasa na kel copyright certificate ang most of el kal Olu li kay kita ro ku Ureor ako ka mo protected. Of course, kita tirgam larangi training and mortil direct intellectual property rights. Sede ka til copyright ng trademark, trade secrets, patent rights, bet patangin. Eng automatically senbrelya klalo eng tiangak kloklem ang copywriter ka. Di sen register ringi akati smisi malso mangguk ngaringa atan mo koramar or let's say tang siya singat taligar olu aku copy ringi ultra ringi na internet yang moringa te elet lose el ang Kyoto Bidira newspaper basing 30 days alit tiang copywriter olu moringa te elet el direct el file ra petition el sura court losing tamlaro or itel copyright awal mandira kal suat al maruring ya mo Malaysia tial made in Palau gal Palawan entrepreneur self branding al muspe se ora yara aolul I say o di kal mal ya in el class de ligara workshop li planning ma ya in ora yara elo ngari nga silu bergi maram ela
yel painting nga ay gagid lately muru lang nga niya yel design ay gagid motif nga rapay maka di masangan lang ang tangan niya di masang si Ose story bela lang niya gagid why say siya ko to start nim na kulang di still nga niya aulam alan kukti base ra story di gagid lokora take the workshop. Mela kam lang malaikan ko ra motif right. Oh, yelo di nga nga ni sige the motif ay yelo ko ra tangan nga. Oh, that's nice. That's unique kadi masang Matay kung belaw. Yeah. Kadi masang make mong belaw or islanders house belaw. Yeah. Kapay man masawling tilanga ate ya dinal copyright traveler belaw. Sure. Kada di mesa matay mo sa tiak la ibelaw. Tia bayar belaw tia nga yang beral tial borri del klaibela rikit yang mo tiak identity rikit ma ur magiti re kalmal bangal gol way kagi to lureriu our artist yang help keeper tial identity rikit. We're small and yet we do have identity. Yeah. It's so Mal mo, I mean, it makes you proud Luasem. Ako pulura canvas, but even people will see and say, that's from Palau. Oh, itil ay it's the more yel motive mo niya, dia ka ngod al motive rabul other that's islanders. Why say? Ako may way ay gidel wala yara history mga rang o musim del gidel other islanders have always. There's a unique way to sabi man dito ida at ang maging was adra Samoa adra Palau man maral to ko ang kamla tulit ya mal I cannot help ang kira kal tiyaw ay sa tial bukal ngalikal alil asi kami sige tal bukal til ay kita mal tingar matal di unnatural water sa mum sa antinansi ang kamusulang ya Becky el ay til ang kayam le illustrate tigal art ng alset tial po el ngaligera Remo Williams alil asi tial po aktira kal mal proud ringile. It's called The Unnatural Wonders. Blelaw, el-do-do. Wow. Yan nga, Ureor Palau Conservation Society. It's a children's book. Almal, akwasit tiyang otrulan, tiyang kapitokal atam lo sorry lomar. Hindi nga, masang di really for curriculum ra education. Hindi ko mesagel art alsel. Hindi rin kalmal, kamle illustrate tayo art alsel tiyal book ra ngalikem. It really warms my heart. Ay, git. Ikangan niya, ilayaw ka, gimlet terul adal. Illustrate. Nga niya igal bebel ko kami rule. Igal rahmal Palau style. Oo. Ay, igal daw. Oo, igal mal bela, igal mal. That is so nice. It warms my heart talang it's like a family activity. Yeah. Tarirali, tirakan man ngo suwir tial balwata bela le tiamo ra curriculum ra education. Mang tokor Amerikel, matokor belaw. Oh, malungit. Al mo sab irarangal ko mo yuase ngaraun mong close to talela conservation regal. For the language. Hindi ako kung lo tuli sa igil guk it comes from Palau Maklolotki, Basetial Bukararimo, Williams, at Iregal, Paparingyam Lehel, Paringil, illustrate. May lakok mo mesal mo, matam. Ang lakok ko ra, mesal, legal art, moru, may kanto ko ra, Ureor, para kaon moru, las dawa. Mani ako ra, kukaw, laklat, kang hope, ang desire, kaul, let's say nga may karel atal ko kome sa dikitar el angin gura ko kuswam Apollo tangali mal di na mal sokal magya karel atal Apollo subul brulay gagi hindi akal di rolela mo rolela go mga it's a part of our history belaw malot to ka ngil story belaw all mga dadura I mean like ay gagawin story nga na Kramers Kramers value amal gidira nga kan suwe mo ko uk mo spare imagination of them do whatever they can to I see
triar ngal kan mo ring story bela Dios sil time give them desire to promote it. Yeah, and not only that, Irene, tukul nga rebela ko artist. Yeah. When they are surrounded by nature. Beautiful nature. Beautiful Miracle nature. po. Yeah. And melata sa pilo meses tiyang iwasi. Yes, I can do that. I can do different things. What? Yeah. I can Inspire the team. Yeah, inspire team mo think outside the box. Maroon mula creative art. Whether ang nakakatrakar, tangmal mermul mo, uktiyak lo art at tidir mo, o malubeng kalela arpong amang anak kukrule. Oh yeah. Pasi. Yeah, pasi. Oh, itilaya ka Yeah. And of course with the motive mo marero sa tiyan at kalabula pa niya Yeah. How nice this. Mal remember Nancy mal ayel fair ang ramo. Mal dia ka fair either la ko ratiak. O masintal tika. Fair ang ramo nga mal. Ito ka craft mal mal ayel ila lius mera mulo mo matalaat maulak nga naman tumemta siya na mulan man marang kaya ito muto mortil ay kit di akaw ya ko tirakay kit group pra creativepreneurs ul magi tirakal mo nga sule malmlay makakuki interview rakaw leng motivate rakuk rebebil mo leng direct likay kita Nancy kita other available all mal nga rin aseng kari kita kata ko ramarure ko ra si ere dia ka ya maring kira to all talay ka aseng kal Dios o maskit ay kay kita talent terkawe olu ako sabi el ruling kel tarar atal direct mo sa oy direct kira kal mo maguol ta oy and dia ka dito ko otro la au ul ang tegi to lolo ko nga Nancy klubo kalal palwa tal nga rin kay kiti ringi mungil to celebrate ito rule sa nakautarara talong alit. Yeah, it's an interesting thing lang ka mention of was hindi rin sa inspire diyan tingal ka maklol Instagram, more to meeting, gossip and stuff like that. But what sa pedal, lumtas rin was okay. Kung ka masang makaran mahal o nga awlak nga just for example. At maybe that time makto klase. Ay nakapay mo brula, bila super nakalulak nga. Oy. You know? Makop, mangarang clear. Ilko akmlan mes sa golara abebira balu minggu tiang ada bela mo dola tidak lang mal fun pamla dito ako kal story like let's say ngungal lulakalan mem siya nagira alsel micrel supol malung ngkop mal mara tiaki del bornya turis dia kalau man moray gal kwadi model kwadi hotel sorry our visitors sa hotel sorry ito may ararakla wal made in Palau by a Palawan entrepreneur say hotel special lesson labong en cook story til to go ay so say nga kam norbela oy dia ka kira mong el mutal may kita tial maaraw lo mga len oy man kira mong el mutal may letial program ra DOTAUT to ko ra Ureor doing business in Palau aro ko el dorura al Selbelau a coffee shop with donuts mara art marmalus ay garo ko dito ko ra Ureor so ay makakmal masawle yan, nangaring ako sa menansil mo, nga kamal di orang asulil olul ko kung bangketa na DOTAUT, tarel al DOTAUT. Yang masuk lu orang asulil olul mo ka Erin lang.
sendong Tekoi yung tokol kami na tulad. Mahal marami. Tokol sa edramula. In fact, nga imortal wasi. Luluol tagal. Kung sendo para al-olam patokol Sa olang. class. Oy, why Yeah. say, oy. Hindi ako din class ng stone ng randi kamla mo smooth over the years. Many years. Mga wala pero malamod oy biyo wala. Kami sa ike. Incredible. Which An artist. taratami sila por alpay pagkatasi. Ya, kamala ka ba ko lekok may maray. Sige na lang kayo ngira Palisya. Yan showcase. Sige, tinggal asister kayo nga lakaw laro ako. Oy. Maral din na pumayaw. Oy. Yes. Mirurang ayaw. Yeah. Oy. Di ako makamal masulang katumarong ko. Oh, thank you. I'm Oy, so thank proud you. of your work, you know.